Inshuti bakunzi bacu ndugukira gatanu kuri gatanu kambasuhuze rero mbifurize kugubwa neza, mbifurize gukomeza kurindwa na Nyagasani. Abanyarwandakazi rero kamubwire ngo Imana ibandindire kandi ikomeze ibarebe icyoroshye. Iyi rero ni Mura TV mukurikiye, ngomeza kubabwira ngo amakuru yose agenda atambuka kandi abagezweho bagomba kubageraho gatanu kuri kagenzi kako. Ikinzanye no kubaha amakuru agezweho. Ni itangazo rero rivuye muri RURA, urwego ngenzuramikorere RURA, ngo ruje kuba rushyira hanze itangazo. Abanyarwanda ibintu byakaze neza igiciro cy'ibikomoka kuri peterole kiraza gusiga u Rwanda n'abanyarwanda bari habi cyane kubw'ikibazo cy'inzara gishobora kubaho bitewe n'irizamuka rikabije ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peterole. Ibi ndabikubwira kuko nk'abantu bari mu karere ka Huye cyane cyane abanyeshuri bo byakaze, kuko amafaranga bahabwa abasha kubatunga n'ahantu ari guhurira n'icupa rya gaze, icupa ryonyine rya gaze. Ubwo icupa rya gaze ryasanzwe ari 17, ubu ngubu rigiye kuzamuka gikubita nko ku bihumbi 20 na bingahe gutyo. Umufuka w'amakara nawo warazamutse cyane, sinzi wenda niba na ukomoka kuri peterole, ariko nawo esasi ikuzamuka n'amakara nayo akazamuka. Kugira ngo wenda ababishinzwe wenda RURA bazadufasha wenda kureba ese niki kiri gutera amakara nayo kuzamuka. Ariko si ibyo binzanye by'amakara, ngenza no kubabwira ibikomoka kuri peterole. Ni itangazo ngiye kubasomera uko ryanditse neza, nta kindi nongeyemo. Ndavuga ibindi inyuma y'iri tangazo. Itangazo riragira riti: urwego ngenzuramikorere RURA ruramenyesha abaturarwanda bose ko guhera tariki ya 17 Mata 2026 saa 12 za mu gitondo ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peterole habariwemo n'umusoro ku nyongeragaciro TVA bivuguruwe ku buryo bukurikira: lisasi nigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2938 kuri litiro. Mazutu yo nigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2205 kuri litiro. Ibi biciro byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peterole n'ingamba leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'izo mpinduka zigenda ziyongera ku isoko mpuzamahanga. Kubera ingamba zigamije guhangana n'ingaruka ziterwa n'izo mpinduka, igiciro cy'amazutu rero nticyahindutse mu rwego rwo gukomeza kunganira ingendo rusange z'abantu ndetse n'ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'ibikorwa by'ubukungu muri rusange. Tangazo rikomeza ritubwira ko kubera ingamba zafashwe zigamije guhangana n'ingaruka ziterwa n'izo mpinduka, igiciro cy'amazutu nticyahindutse mu rwego rwo gukomeza kunganira ingendo rusange n'iz'abantu ndetse n'ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'ibikorwa by'ubukungu muri rusange. Abaturarwanda bose barasabwa guteganya neza ingendo zabo, gukoresha cyane imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyangwa gusangira imodoka, ari byo bita carpooling, ndetse no kwirinda ingendo zitari ngombwa hagamijwe kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peterole. RURA izakomeza gukurikiranira hafi impinduka ziri ku masoko y'ibikomoka kuri peterole mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu karere, kugenzura itangwa rya serivisi zinoze no kugeza ibikomoka kuri peterole mu gihugu cyose. Ati n'inshingano za RURA. Ibi rero bikaba byakorewe i Kigali kuwa 16 Mata 2026. Uwabisinyeho yitwa Evariste, n'umuyobozi mukuru wa RURA. Abanyarwandakazi ibintu byakaze kuko peteroli kuzamuka umunsi ku wundi, kandi uko izamuka niko ubuzima, igiciro cy'ubuzima kiri kurushaho kwiyongera, aho usanga ibiciro ku masoko biri kuzamuka ku buryo bukabije.
niba ufite umwana wawe uzi ko mutari kumwe, atari hafi yawe ariko ari mu masomo, ubwo ndavuga cyane cyane ku banyeshuri biga muri kaminuza, aba mwari musanzwe muzi ko batunzwe n'amafaranga bahabwa yo kubafasha kwiga azwi nka buruse, ndagusaba ujye umuhamagara kenshi gashoboka, umubaze uko ameze, ujye umenya ko ibimutunga noneho ntago bikiri bya bindi yajyaga yirwanaho afatanije na ya buruse yahabwaga, ahubwo uruhare rwawe nk'umubyeyi rurakenewe cyane kuko ibintu ntago byoroshye. Ndaguha urugero, turafata urugero rumwe ku muntu w'i Kigali, dufate n'urundi rugero ku muntu uri mu ntara, reka tuze gufata kuri Huye, reka mbere kuwo muri Huye, wo muri Huye kuri ubu ahabwa 40,000, akishyura inzu y'ibihumbi 30. Ubwo ni ayo ngayo arishyura, ntari kuva mu bihumbi bya bihumbi 40 ahabwa, arishyura inzu y'ibihumbi 30, ahita agura gaze y'ibihumbi 17 ndabivuga mu gihe sasa yari itarazamuka. Urumva nishyura 17 bimaze ku 47, narangiza ku 47 agiye kujya yatangira kujya ku isoko guhaha ibimutunga. Urumva direct yamaze no kurenza ya mafaranga ahabwa, yamaze kuyarenza kure cyane, ahabwa 40 ataratangira guhaha, amaze gukoresha 47. Urumva ko ibintu byakaze. Ni ukwita ku bana banyu. Uri muri Kigali ari kwishyura inzu ya 40 na gaze y'ibihumbi 17, direct we ni 57 ari gukoresha, birumvikana ahahawe 40. Birasaba ko rero ababyeyi mugerageza kuba hafi n'abana banyu. Ikindi kandi tukirinda ingendo zitateganyijwe. Tegura urugendo, uvuge ngo urugendo ruri ngombwa ngiye kurukora, zanye twayaga tugira ngo ngiye gusura abantu ngo bitari ngombwa, gerageza ubihagarike. Ndabakunda cyane, amakuru yacu bakagaruka nkuko mumaze kubimenyera. Ngiye mwumvaga ari ngifite imura rero, iyi ni Imura TV, ushikazwa gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, kandi amakuru aba ari ingenzi cyane kuyasangiza bagenzi bawe kugira ngo bamenye aho ibintu bigeze. Ndabakunda cyane rero, mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.